Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza nongeye kugira ngaha rero ngo dusangire amwe mu makuru agezweho muri aka kanya nge nitwa Hirwa Benjamin munyemerera amakuru y'aka kanya rero tuyahere muri Jamaica aho guverinoma y'iki gihugu ya Jamaica nyine yahaye ikaze abasirikare b'u Rwanda b'inzobere mu bwubatsi boherejwe muri iki gihugu gufasha mu bikorwa byo gusana ibikorwa remezo byangijwe n'ibiza byatewe n'inkubi y'umuyaga wiswe Hurricane Melissa wakibasiye mu mpera za 2025 ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Jamaica hakaba hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi yo gutanga ubufasha mu gusana ibikorwa remezo byangijwe n'ibiza. Hanyuma kandi ku munsi w'ejo kuwa kane ambasaderi Major General Joseph Nzabamwita yashyikirije perezida w'u Burusiya Vladimir Putin impapuro zimwemerera guhagarara u Rwanda muri iki gihugu. U Rwanda n'u Burusiya basanzwe bafitanye umubano ushingiye ku mikoranire mu bya diplomasi, politike, ubukungu n'ishoramari, uburezi, igisirikare ndetse n'ibindi. Hanyuma tugarutse hano mu Rwanda nyirizina noneho tubabwire ko abadepite bakiriye abanyeshuri bo muri kaminuza ya William and Mary yo muri leta ya Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika bari mu Rwanda mu ruzinduko rugamije kwihugura ku masomo yo kwimakaza amahoro n'ubwiyunge. Abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda baganiriye n'aba banyeshuri ku ruhare rw'abadepite mu guteza imbere abagore mu nzego z'imiyoborere, politike ndetse n'izindi. Hanyuma kandi abahagarariye imiryango itari ya leta ikora ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda bavuze ko hakiri imbogamizi ziterwa n'ubucucike bukiri hejuru mu magororero yo mu Rwanda. Ibi bakaba babigarutseho mu biganiro Komisiyo y'Ubumwe bw'Abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside mu nteko ishinga amategeko yagiranye n'imiryango itari ya leta kuri raporo ya Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa muntu y'ibikorwa by'umwaka wa 2024 2025. Ni raporo igaragaza ko ubucucike mu magororero yo mu Rwanda muri uyu mwaka nyine ushize bwagabanutseho byibuze 24.3% ugereranyije n'umwaka wari wabanje kuko bwavuye ku 134.3% bugera ku 110%. Mu yandi makuru avugwa mu Rwanda kandi ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba bwatangaje ko imirimo yo gusubiranya icyogogo cya Kongo Nili igeze ku kigeranyo cya 20% nyuma y'umwaka umwe gusa hatangije ibikorwa by'umushinga wo kugisubiranya nyuma yo kwangizwa n'ibikorwa bya muntu ndetse n'isuri. Icyogogo cya Kongo Nili ni kimwe muri bibiri u Rwanda rufite kikaba kibarizwa mu ntara y'Uburengerazuba n'uturere tumwe two mu ntara y'Amajyepfo. Kuva ibikorwa byo gusubiranya iki cyogogo byatangira hamaze gucibwa amaterasi ari ku buso bwa hegitari zisaga 1000 mu turere twa Rutsiro na Karongi ndetse hanatewe ibiti hanasubiranywa imwe mu mikokerere yagiye yangizwa n'isuri. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA kigaragaza ko abana bahabwa serivisi z'ingombonezamikurire mu Rwanda bageze kuri 1,165,000 bavuye ku batarenga 200,000 bariho mu myaka 5 ishize. Ibyo bikaba bimwe mu byagarutsweho mu nama y'iminsi 2 igamije kwiga ku guteza imbere imikurire y'abana bato iteraniye Kigali kuva ku munsi w'ejo kuwa kane. Ni inama iri kubera i Kigali rero ku nshuro ya gatatu ikaba yahuje leta n'abafatanyabikorwa bayo mu mikorere yo kurengera abana aho iri kwibanda ku udushya muri urwo rwego. Umuyobozi mukuru wa NCDA Ingabire Asumuta yavuze ko ubu mu Rwanda habarurwa ingombonezamikurire zirenga 32,000 mu gihugu hose kandi agahamya ko zagize uruhare rukomeye mu kugabanya gwingira mu bana mu myaka 5 ishize rikava ku gipimo cya 33% ryariho muri 2020 rikagera kuri 27% muri 2025. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Konsore we yavuze ko nubwo intambwe imaze guterwa ari ndende ariko hakiri na byinshi byo gunoza kugira ngo buri mwana agerweho na serivisi mbonezamikurire nk'uko igihugu cyabyiyemeje. Twerekeje hanze y'u Rwanda reka amakuru tuyatangirire muri Uganda aho amajwi y'agateganyo yakusanyijwe avuye muri site z'itora zigera ku 22,758 zizirangana na 44.8% by'izatorewe mu gihugu hose. Amajwi rero amaze kubarurwa muri izi site yerekana ko Yoweri Kaguta Museveni usanzwe ku butegetsi ari uri imbere aho afite amajwi 76.25% by'amajwi mu gihe Bobi Wine umugwa mu nteke we afite amajwi 19.8%. Undi mukandida uri hafi ni Natahana Nandra Fabi uhagarariye ishyaka FDC wagize amajwi 2%. Amatora muri Uganda yabaye ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 15 Mutarama 2026 aho abarenga miliyoni 21 bari bemerewe gutora perezida ndetse n'abadepite. Bikaba biteganyijwe rero ko ku munsi w'ejo kuwa gatandatu aribwo amajwi azatangazwa mu buryo bwa burundu. Tunyire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwire ko ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryashyize umujyi wa Uvira mu maboko y'umuryango mpuzamahanga ari gusaba kubungabunga umutekano w'abatuye. Ku itariki ya 16 Ukuboza mu mwaka ushize wa 2025 AFCM 23 yari yatangaje ko igiye gukura abarwanyi muri uyu mujyi. Mu minsi 2 yakurikiyeho bawuvuyemo ariko leta ya Kongo yanga kubyemera igaragaza ko batigeze bawuvamo. Mu ibaruwa AFCM
M23 yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ku munsi w'ejo yatangaje ko hashize iminsi 3 isabye ko ingabo ziri mu butumwa bw'uyu muryango muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO arizo zarinda abatuye muri uyu mujyi. Ubu busabe bukaba bwagejejwe ku ntumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO Viviane Van de Per. Umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga yavuze ko AFC M23 kuva uyu munsi yafashe icyemezo gushyira umujyi wa Uvira mu nshingano zose z'umuryango mpuzamahanga. Nanga yasobanuye ko uyu mujyi wari warasigayemo umutwe w'abarwanyi ba AFC M23 bari bashinzwe ubugenzuzi mu gihe bari bagitegereje ko ujyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo ziwugenzure, ariko ko nabo kuri ubu bamaze kuvamo bakaba bifuza ko ingabo za MONUSCO arizo zajya kuwurindira umutekano. Naho muri Kibaho rero iki gihugu cyamaze guhabwa imirambo igera kuri 32 y'abasirikare bayo baguye mu gitero ingabo za Amerika zagabye muri Venezuela ubwo zajyaga guta muri yombi Perezida Nicolas Maduro n'umugore we. Mu gitondo cy'ejo kuwa kane akaba ari bw'imirambo y'abasirikare n'abakora mu nzego z'ubutasi za Cuba yagejejwe ku kibuga cy'indege cy'Havana mu murwa mukuru, yakirwa mu cyubahiro mu muhango wakurikiwe na Perezida wa Cuba Miguel Diaz-Canel ndetse na Raúl Castro wigeze kuyobora iki gihugu. Minisitiri w'umutekano muri Cuba General Lázaro Alberto Alvarez yavuze ko aba basirikare ari intwari kandi ko ibikorwa byabo bizahora byibukwa. Kuva Maduro yajya ku butegetsi, Cuba yamuhaye abasirikare bo kumurindira ndetse n'abakora mu nzego z'ubutasi. Amakuru dukesha Reuters akavuga ko abagera kuri 32 bapfuye n'ubundi nabo bari muri ako kazi. Izi serivisi Maduro yazishyuraga binyuze mu kohereza Cuba ibikomoka kuri peteroli. Gusa nyuma yo gufata Maduro no kumufungira i New York, Perezida Donald Trump we yaburiye Cuba ibwira ko itazongera kubona na gato kuri peteroli ya Venezuela. Aya makuru tuyasoreze hagati ya Iran, Amerika ndetse na South Africa cyangwa se Afrika y'Epfo, aho ambasade ya Amerika muri Afrika y'Epfo yatangaje ko kuba minisitiri w'ingabo n'abayobozi b'ingabo z'iki gihugu bemereye abasirikare ba Iran gukorera imyitozo mu mazi y'iki gihugu bigaragaza ko bifatanyije n'ubutegetsi bwa Iran bumaze igihe bujujubya abaturage babwo. Ubutumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za ambasade ya Amerika muri Afrika y'Epfo bugaragaza ko bakiriye impuruza y'uko minisitiri w'ingabo n'ingabo z'igihugu cye barenze ku iteka rijyanye no gukumira Iran mu bikorwa bya gisirikare byo mu mazi. Amerika ivuga ko Iran ari umwe mu baterankunga b'ibikorwa by'iterabwoba, bityo kuyemerera urubuga rwo gukora imyitozo ya gisirikare mu mazi bishyira mu kaga umutekano w'akarere. Amerika yahamije ko kuba Afrika y'Epfo yemereye ingabo za Iran kwitoreza mu mazi yayo cyangwa ku Giteherani, yewe no kwerekana ko bifatanyije na leta, atari ukurenga umurongo gusa, ahubwo ari no guhitamo kujya ku ruhande rumwe n'ubutegetsi bwica abaturage babwo, kandi ngo ibyo bikaba ari ukwinjira mu bikorwa by'iterabwoba. Nshimiye mwese dukomeje kubana kuri uru rubuga Hirwa Live. Nge nitwa Hirwa Benjamin, mbashimiye ko mukomeje kubana natwe. Amakuru nari mbateguriye muri aka kanya ni mu nyemerero tuyasubikira ngaha, tuzasubira ubutaha.